Nik esperientzitik nik ila hogei urte arte ikusmena banuen, gero galdu nuen, istripu baten bitartez. Eta ordu arte eta pertsona orokorrak egiten duten bezala, artea nolabait ikusmenakin jasotzen dugu denok. Ikusmena oso gutxi erabiltzen da, orokorrean. Zan nahi, eliz bat, edo monumentu bat, edo etxe jatorri oso esanahigarria duen bat, edo paisaje bat, edo kuadro bat, eta inkluso eskultura txikik ere beti oidanean ikusmenaren bitartez ezagutu izan ditugu. Orduan, nik horrela jaso izan ditut beti, ikusi nuen arte, eta gero ikusmena galdu ondoren, beste modu batera jasotzeko gauza horiek ikasi behar izan dut. Eta pertzepzioak oso ezberdinak dira. Mundu bat da ikusmenaren bitartez jasotzen den artelana, eta beste gauz oso diferentea da, ikusmenakin jasotzen da pertzepzioak, eta sensazioak eta burura iristen den datuak oso ezberdinak dira beti. Nosotros íbamos, como cualquier alumno en los colegios, íbamos de excursión a diferentes ciudades y veíamos arte. El arte era solamente, en aquellos tiempos, solamente teníamos una explicación de lo que estábamos y era muy excepcional que pudiéramos tocar parte. Primero porque entonces era todo monumentos. Los monumentos, como no tengas en plan maqueta, es muy difícil de poder entender una iglesia cuando tú no podías tocar nada más que a lo mejor una pequeña porción de la pared. Entonces, todo eso hemos ido descubriendo ahora a través de las maquetas y a través del 3D. Denboretan, urte batzutan, ikusten nahi geha ekimen asko, arte irisgarritasunaren bitartez, arte inklusiboa eta terminologi batzuk modan jartzen nahi dira, eta ekimen batzuk ere bai. Eta nik uste gauza batzuk zehaztu behar direla, ezta? Gauz bakoitza bere lekuan jarri behar da. Uste azkeneko urtetan, nolabait itxuako ikusmen urritasuna dugun pertsonei ikusarazi nahi digutela beste modu batera edo beste zentzu batekin. Horregatikan, ñabardura horiek interesgarria dira. Ez jendia, ez gauzak okerrak ikusteko edo sinisteko edo, itxuak ezin dugu ikusi ikusmenaren bitartez. Beste sensazio batzuk jasotzen ditugu, eta ondo daude, baina beste gauz bat da. Eta guretzako, arte lan interesgarriena eskultura da. Zan nahi dut, hemen dauzkagun kuadro eskulturiko hauek oso ondo daude bere bi dimensioetan. Horrek ematen duena. Nik nire osotasunean jabetzeko nola dan gauz bat oso bere osotasunean behar dut 3 dimensioko zerbait. Eta horregatik, guretzako interesgarriagoa dira, odo ñabardura gehiago dute, artelan 3 dimensioetan egiten dira artelanak, eskulturak, adibidez. Eta orduan, kuriositate bezala, aipatu nahi nuke, Pariseko Louvren dago ikuitzeko sala bat berezia jarrita daukatena. Han jartzen dituzte, hemen dauden bezalako kuadro hauek antzekoak eta eskulturak. Eta dago, sala da bat, ohiko sala bat dago, eta beti jartzen dituzte erakustaldiak ikuitzeko modukoak. Eta hori, nik uste, etorkizuneako olako zerbait behar genukela, esan nahi, herrietan eta hernanin bezala hau saiakera hau egitea oso ondo dago, edo beste herri batzuetan oso ondo dago hau egitea, baina askoz ere hobeago balitzeke, sala permanente bat izatea, nun batxe, nun sortzaile guztiak, artista guztiak,
Jakitza esaten, nire sormenak ikutzeko egiten baditu sormen, nire gauz batzuk egiten baditut, nun erakusteko beti eukiko dut leku bat. Para mí ha sido pues, ilusionante y emocionalmente muy fuerte poder descubrir cómo a través de materiales de desecho incluso ha podido realizar este artista Luis algo que podamos tocar, que podamos percibir personas que no tenemos ninguna otra posibilidad de poder descubrir lo que es el arte en cuadro, es decir, en dos dimensiones. Teniendo en cuenta que todo el tema de la perspectiva es algo muy complicado de entender, descubrimos que para mí ha sido importante poder entender de alguna manera eso que tan difícil es explicar a través de la visión para que nosotros podamos tocar. Quisiera puntualizar ante la situación de la accesibilidad que es muy importante que haya exposiciones que podamos entender y que nos lleguen, y estos artistas les agradecemos, pero quisiera puntualizar que las propias salas en las que se exponen fuesen accesibles y también dentro de la ciudad quisiera que en los propios centros, los propios edificios que tanta accesibilidad se está hablando ahora, dentro de ellos, cómo podemos llegar a esos edificios cuando tenemos grandes dificultades para podernos mover en las calles y no podemos llegar si no es con ayudas.